ташаккури зиёд аз ҳамаи меҳмонон, масъулини Федератсияи футболи Тоҷикистон, намояндагони бошгоҳҳои футболи мамлакат ва беҳтарин бозингарони Тоҷикистон дар ҳар давру замон хушомадед мегӯем ва қадами мубораки шуморо ба маросими қуръапартоии чемпионати мавсими нави Лигаи олии футболи Тоҷикистон хайрамақдам мегӯем. хурсандиовар аз он аст ки имсол дар чемпионати Тоҷикистон 10 даста барои ба даст овардани мақому мартаба дар Лигаи олии чемпионати Тоҷикистон мубориза мебаранд. ва ҳоло аз собиқ капитани тими мунтахаби футболи Тоҷикистон, 10 карат чемпиони Лигаи олии мамлакат, 4 карат беҳтарин бозингари Тоҷикистон дар солҳои 2005, 2006, 2008, 2011 Хуршед Маҳмудов даъват мекунем ҷоми чемпиониро ба ин толор биёранд. хуршед Маҳмудов воқеан ҳам дар рушди футболи мамлакат бо ҳунарнамоӣ дар дастаҳои гуногун аз ҷумла Регарта даст, Истиқлол ва ҳамчунин тими мунтахаби Тоҷикистон ба дастовардҳои назаррас ноил шудааст. ва ҳоло дар оғози маросими қуръапартоӣ сухан ба ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Уронов дода мешавад. ҳозирини гиромӣ, ҳамкасбони азиз, дар навбати аввал аз номи муҳтарам роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон, ҳамаи масъулини соҳа, ҳамаи шумоёнро ба толори зебо хайрамақдам гуфта, дар мавсими 2020 ба ҳамаи шумо маҳорати хуб, бозии олӣ ва рақобати солимро таманно менамоям. боиси тазаккур аст ки имсол бо қарори кумитаи иҷроии Федератсияи футболи Тоҷикистон баъд аз танаффуси тӯлонӣ дар Лигаи олӣ 10 дастаи Тоҷикистон ки шаҳру ноҳияҳои ватани азизи моро муаррифӣ мекунанд, ҳунарнамоӣ менамоянд ва ба ҳамаи шумо маълум аст ки имсол бисёр соли бомасъул, соли пур аз воқеаҳои футбол аст ва аз рӯи он навовариҳое ки аз ҷониби Конфедератсияи футболи Осиё дар соли 2021 ворид карда мешавад, 3 дастаи ҷоизадори мавсими 2020 имконият пайдо мекунанд дар соли оянда ватани азизи моро дар бозиҳои байналмилалӣ муаррифӣ кунанд. аз ин лиҳоз ман фикр мекунам масъулияти ҳар яки мову шумо, ҳар як дастае ки дар чемпионати имсола ҳунарнамоӣ мекунад боз ҳам зиёдтар мешавад, рақобати солим боз ҳам зиёдтар мешавад ва ман фикр мекунам ки ҳамаи дастаҳо кӯшиш мекунанд ки то ки роҳхат пайдо кунанд барои муаррифӣ кардани Тоҷикистони азизи мо дар арсаи байналмилалӣ. ва аз ин лиҳоз аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки ҳангоми баргузории мусобиқа, ҳангоми баргузории бозиҳо дар навбати аввал ҳурмат, эҳтироми ҳамдигарро ба ҷо биёрем ва фаромӯш накунем ки ба ҷуз аз он ки мо муаррифгари шаҳр ё ноҳияи худ ё дастаи худ ҳастем, ҳар яки мо муаррифгари Тоҷикистони азиз мебошем, ҳар яки мо муаррифгари варзиши тоҷик ҳастем, ҳар яки мо муаррифгари футболи Тоҷикистони азизи мо мебошем. ва ба маълумоти шумо эҳтиромона мерасонем ки чун солҳои қаблӣ мусобиқаи имсола чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи олӣ аз 3 марҳила иборат мешавад ва ҳар як даста бо рақибони худ 27 бозӣ доир менамояд. аз фурсати муносиб истифода бурда бори дигар ба ҳар яки шумо ва он дастаҳое ки шумо муаррифӣ мекунед бурдборӣ, барори кор, бозии хуб ва дар навбати аввал албатта тансиҳатӣ, хонаи обод, файзу баракат таманно дорам. Сарбаланду хонобод бошед. Саломат бошед.
ташаккури зиёд ва бовар дорем соли 2020 ки дар чемпионати мамлакат 10 даста баъди солҳои тӯлонӣ баромад мекунад. Рақобатҳо боз ҳам пуршиддатар мешавад ва хурсондеоварашон аст ки соли 2021 чемпиони мамлакат маҳз дар ҳамин сол дар бозиҳои гурӯҳии Лигаи чемпионҳои Осиё ширкат мекунад ва рақобат аз ҳоло фикр мекунам аллакай барои дастаҳо оғоз шудааст. خب دوستان عزیز، مرحله قرعه‌پردازی چمپیوناتی مملکت آغاز می شود و برای شفاف برگزار شدن مرحله قرعه‌پردازی موسم نوی لیگ عالی امروز یک چند فوتبالبازان سابق تیم منتخب تاجیکستان و همچنین باشگاه‌های فوتبال مملکت قرار دارند و حالا من از دو تن بازیگر سابق تیم منتخب تاجیکستان زاکیر бердиқулов و ابراهیم ربیمов خواهش میکنم به صحنه آیند. شامدید با مراسم قرعه‌پردازی چمپیوناتی مملکت باور داریم که رفتی برگزاری قرعه‌پردازی باز هم شفافتر صورت میگیرد و ابراهیم واقعا هم شما در تاریخ فوتبالی تاجیکستان نتیجه های نظررس هم دارید و از همه موسمی که برای شما باورور بود در تاریخ فوتبال مملکت کدام سال است؟ سال 2008 سال 2000 بهتر ما بود وقتی ریگارد بازی می‌کرد. بله واقعا هم ریگارد از اون وقت چند کرات چمپیونی مملکت شد و همچنین تیم منتخب نیز در جام دعوتی کنفدراسیون فوتبالی آسیا موفق شد که در همان بازی ابراهیم ربیموف بهترین بازیگری همان مسابقه دانسته شد. خب شرط برگزاری مراسم قرعه‌کشی چنین است چطوری که ما می‌دانیم بعد از انجام موسم گذشته چمپیونات مملکت که از 8 دسته عبارت بود دسته اخیر تیم پنجشیر جلال‌الدین بلخی بنابر سبب نشان دادن نتیجه های غیر قناعتبخش لیگ عالی را پدرود گفت و امسال در لیگ یکم بازی میکند و گفتیم از لیگ یکم 3 دسته به لیگ عالی برآمد اینها لوکوموتیو پامیر دوشنبه فایسکند نوحه واسه و دوشنبه 83 شهر دوشنبه رفتی قرعه‌کشی چنین برگزار می شود طبق جدول موسم گذشته دسته های یکم تا هفتم که چنان می دونیم استقلال در زینه اول بود خوجان دوم ریگار تداس سیوم کلوب مرکزی ورزش ارتش مقام چهارم استرافشان مقام پنجم کوکتوش ششم و دسته هفتم باشگاه فوتبالی خاتلون و مقام هشتم رو دسته لوکوموتیو پامیر اشغال میکند حالا طبق همین نظامنامه که موسم گذشته در لیگ یکم چمپیون مملکت شد و در زینه نهم باشگاه فوتبالی فایسکند و در زینه دهم باشد دسته دوشنبه 83 قرار میگیرد. در سبدها تنها رقم گذاری اینجا وجود دارد و اسم دسته ها اینجا نامبر کرده می شود و رقم گذاری طبق همان جدول موسم گذشته در موسم امسال معین کرده می شود. از زاکیر бердиқулов خواهش میکنیم اولین رقم را از سبد بیرون کنند. باشگاه فوتبالی استقلال حالا میبینیم که با کدام رقم در جدول چمپیونات مملکت نامنویس شده است. رقم 9 چمپیون فعلی مملکت دسته استقلال تحت رقم 9 نامنویس شد. واقعا هم استقلال موسم گذشته چمپیون مملکت شد و همچنین در بازی‌های انتخابی لیگ چمپیون‌ها برآمدی با موفق داشت. ابراهیم ربیموف مرحمت. دسته خوجان حالا می‌بینیم که تحت کدام رقم گذاری در جدول موقع خود را اشغال میکند. تحت رقم هشتم دو دسته‌ای که در موسم گذشته چمپیونات مقام اول و دوم را کسب کردند الکی در جدول مقام هشتم و نهم را صاحب شدند. مرحمت دسته ریگار تداس جایزه‌دار مدال‌های برنجی چمپیونات تاجیکستان در موسم گذشته.
рақами 6 дастаи Регартадас дар мақоми шашуме ки айнҳол ҷадвал тартиб дода мешавад ҷой гирифтааст. Ва акнун клуби марказии варзиш артиши помири вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон. Марҳамат, Иброҳим Рабимов. таҳти рақами 3 бошгоҳи футболи клуби марказии варзиш артиши помир қарор гирифт. хуб, марҳамат. дастаи Истарафшани шаҳри Истарафшан. рақами 7 хуб, мегузарем ба иштирокчи навбатӣ дастаи Куктош ки мавсими гузашта зинаи шашумро касб кард. Марҳамат. таҳти рақами 5 дастаи Куктош айни ҳол дар ҷадвал мавқеъ гирифт. хуб, дастаи охирин ки аз Лигаи олӣ дар мавсими гузашта мақоми 7-ро касб кард, бошгоҳи Хатлон. рақами 4 дастаи Хатлон рақами 4 ва дар сабат аллакай 3 дастаи дигар ҳастанд. хоҳиш мекунам Локомотив помири Душанбе, чемпиони феъли мамлакат дар Лигаи якум, рақами 1 Локомотив помир. дастаи Файсканд таҳти рақами 10 бошгоҳи футболи Файскан қарор гирифт ва инҷо иштирокчи охирин боқӣ мондааст, тими Душанбе 83 шаҳри Душанбе. рақами 2 дастаи Душанбе 83 таҳти рақами 2 дар ҷадвал номнавис шудааст. аз Иброҳим Рабимов ва Зокир Бердихолов барои ширкаташон дар маросими қуръакашии изҳори ташаккур мегӯем ва бовар дорем ки чемпионати мавсими имсолаи мамлакат боз ҳам пуршидартар мегирад. дӯстони азиз, тибқи низомнома ё худ анъанаи баргузории қуръакашӣ чунин аст ки маҳз ҳамин рақамгузорӣ айни ҳол ҷуфтҳои даври аввали чемпионати Тоҷикистонро ташкил мекунанд ва баъди чанд лаҳза низ ҷуфтҳо ба мову шумо нишон дода мешавад. ва гуфтем дар чемпионати мавсими имсола 10 даста ширкат мекунанд. 3 тим аз Лигаи якуми мамлакат ки инҳо бошгоҳи футболи Локомотив, бошгоҳи Файсканд ва Душанбе 83 ҳастанд. бовар дорем ки бо омадани ин дастаҳо ба Лигаи олӣ рақобатҳо боз ҳам тезутун мешавад, чун агар даста дар Лигаи олӣ бисёртар бошад, боз ҳам рафти баргузорӣ ва сатҳу сифати чемпионати мамлакат дар сатҳи баланд баргузор мешавад. хуб, бори дигар дӯстони азиз, рақамгузори дастаҳоро ба шумо номбар мекунем. таҳти рақами 1 дастаи Локомотив помири Душанбе, рақами 2 Душанбе 83 шаҳри Душанбе, рақами 3 клуби марказии варзиш артиш, рақами 4 бошгоҳи Хатлон, рақами 5 дастаи Куктош, рақами 6 Регартадас, рақами 7 бошгоҳи
футболи Истаравшан, рақами 8 дастаи Хуҷанд, рақами 9 Истиқлол ва рақами 10 бошгоҳи футболи Файсканд. чемпионати мавсими имсолаи мамлакат дар се давра баргузор карда мешавад. воқеан ҳам инҷо аллакай мо имкон дорем ки баъди чанд лаҳза марҳилаи сеюми чемпионати Тоҷикистонро ҳам қуръапартоӣ кунем, чун онҷо маълум мешавад ки дастаи мизбон ки аст ва аввалин бозӣ дар кадом майдон баргузор карда мешавад. хуб, биёед дӯстони арҷманд, ҷуфтҳои даври аввали чемпионати Тоҷикистонро барои шумо ироа мекунем. дастаи рақами якум тибки баргузорӣ бо дастаи рақами 10 бозӣ мекунад. яъне дар даври аввали чемпионат бошгоҳи футболи Локомотив Помир бо дастаи Файсканд рақобат мекунад. ин ҷуфти аввали даври аввали чемпионати Тоҷикистон аст. инчунин дастаи дуюм бо тими нуҳум бозӣ мекунад. дар зинаи дуюм Душанбе 83 ва дар зинаи нуҳум бошгоҳи футболи Истиқлол аст. дар ин ҷадвал чунин номнавис шудааст. рақами 2 бо рақами 9 ва инчунин тибқи ҳамин низомнома ва айни ҳол дар экран барои мо шумо нишон дода мешавад тамоми бозиҳое ки дар даври аввали чемпионати мамлакат баргузор карда мешаванд. хуб, ҳамин тавр дастаи сеюм бошгоҳи клуби марказии варзиш Артиши Помир бо тими 8 бозӣ мекунад. клуби марказии варзиш Артиши Помир дар ин марҳила дастаи мизбон аст. ва биёед акнун марҳилаи сеюми чемпионати Тоҷикистонро айни ҳол қуръакашӣ мекунем ки кадом дастаҳо дар марҳилаи сеюми чемпионати мамлакат миёни ҳам рақобат мекунад. ва аз ду бозингари собиқи тими мунтахаби Тоҷикистон ва бошгоҳҳои Вахшу Хуҷанд, инҳо албатта Алексей Нематов ва Мансур Ҳакимов даъват мекунем барои саҳна оянд. ташаккури зиёд ва ширкати шуморо дар маросими қуръапартоии чемпионати мамлакат хайрамақдам мегӯем. Алексей Нематов собиқ бозингари дастаи Вахш аст ва ҳамчунин яке аз беҳтарин ҳимоятгарони тими мунтахаби Тоҷикистон мебошад. ва умуман Алексей, он ҳунарнамоие ки шумо дар чемпионати Тоҷикистон доштед ва дар тӯли фаъолияти футболбозӣ, аз ҳама рақибе ки барои шумо дар чемпионати мамлакат ҳамчун тими пурқувват буд, кадом даста буд? Регар Тадас. воқеан ҳам он вақт рақобати дастаи Регар Тадас ва Вахш ки ҳоло бошгоҳи футболи Хатлон аст, бисёр ҳам дар сатҳи баланд баргузор мешуд. ва акнун боз ҳам тибқи тартиби ҳамин ҷадвали муайяншудаи мавсими гузаштаи чемпионати мамлакат дастаҳо аз сабад берун бароварда мешаванд ва иштирокчиёни ё худ ҷуфтҳои даври аввали марҳилаи сеюми чемпионати Тоҷикистон муайян мешавад. марҳамат, хоҳиш мекунем аз Мансур Ҳакимов. хуб, ҳоло дастаи Истиқлол бо кадом рақам унҷо номнавис мешавад? таҳти рақами 10 бошгоҳи футболи Истиқлол. Алексей Нематов, марҳамат. таҳти кадом рақам дастаи Хуҷанд дар даври сеюми чемпионати мамлакат номнавис карда мешавад? таҳти рақами 9 айни ҳол дастаи Хуҷанд номнавис карда шуд ва акнун навбат ба тими Регар Тадас.
رقم 3. رقمی سیوم دسته ریگار تاداس. خب مرحمت باشگاه کلوبی مرکزی ورزش ارتش وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان. رقمی 4. دسته سرافشان. رقم 1. رقمی 1. خب دسته کوکتوش. تحت رقم 2 نامنویس می شود تیم کوکتوش و دسته خطلون. رقم 8. رقم 8. دسته خطلون و اکنون باز 3 اشتراکچی دیگر که اونجا دسته ها از لیگ یکم به لیگ عالی اومدند. مرحمت الکسی نعمتов باشگاه فوتبال لوکوموتیو پامیری شهر دوشنبه. تحت رقم 6 دسته لوکوموتیو پامیر قرار گرفت و دسته فایسکند. رقم 7. رقم 7 دسته فایسکند اشتراکچی نوی لیگ عالی مملکت و آخرین تیم دسته دوشنبه 83. رقم 5 دسته دوشنبه 83 و همین طور دسته ها نیز طبق همین رقم گذاری در دور سوم چمپیونات تاجیکستان معین می شود که کدام دسته این بازی رو میزبانی میکند، چون مرحله عموما چمپیونات تاجیکستان از 3 دور عبارت است. و تشکر میکنیم از الکسی نعمتov و منصور حکیمov برای شرکتشون در مرحله قرعه کشی. با شما برار میخوایم دوستان عزیز. واقعا هم منصور حکیمov و الکسی نعمتov در دسته های گوناگونی مملکت بازی کردند و با نتیجه های بلند نیز شرف یاب شدند. بار دیگر رقم گذاری دسته ها رو که در مرحله سوم چمپیونات قرار گرفتند با شما اعلام میکنیم. تحت رقم 1 دسته استرافشان، رقم 2 دسته کوکتوش، تحت رقم 3 ریگار تاداس، رقم 4 کلوبی مرکزی ورزش، رقم 5 دوشنبه 83، رقم 6 لوکوموتیو پامیر، رقم 7 فایسکند، رقم 8 دسته خطلون، رقم 9 خوجند و رقم 10 استقلال. خوجند و استقلال که سال گذشته هر دو هم برای مدال های طلا تلاش کردند، الکی زینه های 9 و 10 را در جدول چمپیونات اشغال کردند. خب گفتیم دوستان ارجمند که طبق همین رقم گذاری باز رقابت های مرحله سوم چمپیونات نیز برگزار می شوند و برای هر یک دسته که در چمپیونات امساله مملکت شرکت می کنند در لیگ عالی و برای مدال ها تلاش میکنند، برار میخواهیم چنانه که بالاتر اشاره کردیم الکی چمپیونی فعلی مملکت محض در همین موسم رخ میگیرد با بازی های گروهی لیگ چمپیون های آسیا 2021 که این بسیار یک دستاورد بزرگ است و چطوری که ما و شما میدونیم سالهای اخیر دسته استقلال با برآمدهای بسیار با موفقانش در فینال جام کنفدراسیای فوتبال آسیا و همچنین باشگاه فوتبال خوجند که 2 دفعه توانست از مرحله انتخابی با مرحله گروهی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا راه یابند و این چیز رو هم فکر میکنم کنفدراسیای فوتبال آسیا با نوبت گرفتند که امسال و واقعا هم در فوتبال تاجیکستان الکی تحولات خیلی هم زیاد است. رشد فوتبال به سابقه است و باور داریم که همین رشد فوتبال باز هم سالهای آینده دوام میکنند. بار دیگر از تشریفتان در مراسم قرعه پرتایی چمپیونات تاجیکستان اظهار سپاس میکنیم.